Dit is noodsaaklik om werknemers se instemming te verseker vir suksesvolle organisatoriese verandering. Die nakoming van sleutelriglyne bevorder aanvaarding en toewyding. Kommunikeer die visie, formuleer die doel van verandering duidelik. Betrek werknemers vroegtydig, betrokkenheid bevorder eienaarskap en toewyding. Verskaf opleiding en ondersteuning, rus personeel toe met die nodige vaardighede. Erken bekommernisse, spreek weerstand met empatie aan. Demonstreer voordele, toon tasbare verbeterings as gevolg van verandering. Erken bydraes, waardeer werknemers se pogings tydens die oorgang. 'n Strategiese benadering verseker dat werknemers verandering positief aanvaar. Oop kommunikasie en betrokkenheid dryf suksesvolle implementering.